Wana wathi nakathola umntwana, you know what's the first thing that she did? Wathatha lo mntwana waya ku-altar, ngathi ngiyambona guqa beka lo mntwana, athi uNkulunkulu benginyumba wazibhala ningabona abantwana, athi ngithatha lo mntwana ngimletha back kuwe. Guess what? Waba yini lo mntwana? Lo mntwana waba one of the best prophet in Israel. Igama lakhe nguSamuel, bekumprofeti kaDavida the king. Ibuya bento dedication. Ibuya bento dedication. That's why abantwana nabakhula baba nemoya. Yazi imoya yani, imoya ukuthi babagaba, babafaka ama-race, abantu babaqinisa. Lalela, yonke into enesiqalo inesiphetho. Animizwa. Yonke into eqalayo iyaphela. Lo gaba kuyohamba kufika isikhathi la kudinwa khona. Bese lento uyayitshala kulo mntwana iyamila. Ngoba lalela wonke umuntu ogabayo noma inyanga noma yini nakafa ushinto zakhe kenzekani kabantwana. Hey, Nkosi. Ayisho lento ifakile akasekho umuntu ayikhiphe kenzekani kulabantwana. Bomama sibayenza nabantwana na, sibakhulisa njani abantwana na. Ubona abantwana abaswayo esikolweni most of the time ama-results abuye endlini akuthandazwa, noma kuvuka kuthandazwa, noma kudliwa kuthandazwa, abuye esontweni. No.